Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Bakikubo, Baman Kasmi. Kumkawe nakikinhon sang bahalang Hariboy, Kariboy Youth Federation, Henin kasngi kelayo ban pelat ba, ya artli ki kali kit nong pang, ki bansa syakri ki ba Hariboy, bat kamtam ikitu ki brio ki badon kam kirki ya ki ambulance. Ya ketai ke ambulance ke RBYF, lapen light ba henin kasngi, ha sning CHC, bat ki beladon lang ha ketai kasngi, ki kentop yo ba Jason Sau kemi maulong, MLA ka sning constituency, nang ta ka kong RM Kurba, DC Riboy, u Dr. M. Mauri, GMHO, uba Raja Brahma, BDO ka sning, uba Bipul thank you, President ka RBYF Sengkmi, uba D. Warji, Presiden ke RBYF Sning Circle, lembat ki wei ki nongkit kam ki bahakmat ke RBYF. Dan sekedar ben nak yang lagi naik beli di sini like buat ada di apa sini tentang di dalam itu boleh video tentang ini atau untuk ini tentang naik beli tentang saya ada ya dalam dan ini mungkin nombor berapa masa saya belum kayak sih setelah nomor bah nak yang jangan saya ngabi WF selatan kata kajinya perkat và cũng luôn như là vấn tình tiêu như và qua về khả năng của mình và mat jenis dịch bệnh COVID-19 và như riak dan tinggi và như đồng samsa pada ambulans kemar và kita ini và kalau pusat ini ka dan Jepang dalam saudara teman Islam ini kan di ini suku và ini Jepang doyong tentang kapang mengingat jadi for better treatment hospital dokter tinggi và kadang rajin package ini di ambulans transport. Di kajungi penpedi presiden bikin nambah berempat dan kata contribution nak yang juki yang basi kita kata kajung kecil nama tak ni ka family bahaya berkawai bari susu ba kan ni ka jingi kun unit kam Jepang kanang jurong kan itu nak kanang jurong ingin melong penginnya kensting di pejba ke badan hang ni ka family bahaya ni coba stiri berkawai wa nak yang jungi kita ginong mikmat di berkawai ke bedon hang ni ni dong kamon island tak di kamon kadiang mengilak banrat infang bangin job ya kan ini kadang muasa bangin ailang ketik mon kerja Bala play ya kini ke ambulance kini ke sini bala contribute lang nagaliang ke RBYF bagi bisa dengan aku beli ya ke seng RBYF ke bala keloy ban wajak mat ban ai ni kini ke ambulance kalong sisya ke AKA ke gesture ke bawah bat ke bangi appreciate bah kamtam hakan ni ke por ni syam jing ban Malkini ki 108 kita tentang kumbar Santli hapo district ke district dungi kalong bahe de bonsien ngi hap up yakini ki kali hado arlai kenta hakan ni kapor covid kalong kabalong crucial dan ne kaba nim don por ban up mo ni hap ban le wood de hakan ni kapor ni so de ben ai kuble ya pibaro ki bayadan bentah haban penyo ini kan ambulance but nga kermenru besides kini ki ambulance ni chairman ru baki kin wan chakmat ki seng repair bakin ay ngi ki mortuary vans namar kumbalong mentang ni tentang asli mortuary vans support district but ni shamjing bahang minta saus ni kam dan bayak support district henry hakitu kisni tayo menswa kala don kajing yak haduk sangut ni jenjar ha ban yak mortuary van ha to support tingi la penkalan no yakini ki pick up truck ru ban penong mortuary van tang ba ki buon ki breu ki knyum mo ban ai ki pick up truck ki te wala ka tarungan si pensyai hang ni la dangim bansing ihap ban pendon kam hidaki ka appeal nga kalong siya ki kitu ki badan pick up truck kim day ban tiang namar ba ya kamet ngim subo kumtu open ni la tap hapo kapla lane ka sunduk te yakata ru ni la tikke hi tikim de ban tiang ban ai hi kali jongki ban ra ya kamen jongno bakla te hakabaya de bakatang request ya pi baro ki bapet sung haban ai lem yang kata ketika man kadiang habaya de ki mortuary van la de pila but of course mentang sini long sini bakmen bangiyo ikan ni ka ambulance ngakan men bakan longer service ke babahaya ki badon kam ya ka bangi hakan ni kapor ni appeal dia baro banya trilang
habang ong yitri lang kalong kani kadi ka jingpang ka banya dayem chimet te iway pa iway nangingi de ban syem kasmay ban tike yala de bahabadon manuman wa pang positive hayeng ru im de banting tang bang ide bandeng ya kani ka mas even hayeng na jong ide bandeng mas kenang bang ila ban pendekut ya kata ka change jong ne virus de kata hi ka wengim de banting handring ide de bankit kya tang kata nga ai kuble yu ki sai iba kol bakaseng baro wei baki doctors bai dan nang ni ni kermen ba sian ngam tip kat no kata sian kan long tamba ngila ban ya te la kami ne ka kanyang jingpang na dagat nya dan ka jinga trailang kuble shi Pak Desa Maulong dia beli dokumen konstruksi. Belum tu di Madam Deputy Commissioner Jungi Dapur Rigo District untuk bisa di Mejo. But ya baru belum kat ni hari ni report. Nukang syua banyak cepat gajikan kalau kompane gaji kublai kalau cari Pak Desa Maulong. Hadin bang ngalayakan bagi ni akan sepang ke acute crisis jangka ambulans kumbang ini atau artikel jangka Silong Times kepala pausan. Bertunjuk ke bangi ngisem nak sekepor bagi pajak pun sangat bertunjuk kita ke incharge ke ambulans bagi don kami ke ambulans nilai rak ke telefon di bantu dia kita ke pajak ke bantu sengi ada ngi pakadon ke acute crisis sengi ngi pangidan penyat telefon ada bangin tet kalau baik tengah ya sulok no bagi lokal Malay bagi niara jingi kumba lailak tengka ba nginlak bersai no pat ya kawai na ka ambulans ka baidi ban ai di sakri akun gani ka puat ka bangimat ya ka jinge tena kaliang jungi ru iklam da don kanu ka jing atatin ya ka jing semua ba jungi ila kloi no ba diong pisai no e kali ya ka banun kam selek no banga tekan sang ni ra sesai ni sesai no kali na maria mantang gantang apli ka ambulans ka bayat nama kawai kaladu te habang kaya tang atli kawai ni terkam sepo bahirembong bat kawai yang sning te da ka bangi layo lengkap ka jingjara jongi lokal Malay nilala ban ha no kawai bat saka jaka kawai jaka ka bangi dan ambulans hakim kita ki jaka te kublai pun bah jasan ya ka cingkloi ka jongki bani miru ba kinong yalam kinong mikmat hakum kene ka port ka ba na kaliang jong disi berenpuram na kaliang bisa DMHO bagi medical staff kinang pun kumno ban lat ban senduna dia ka jingpur step jong kani ka jingpang klam kilala tenge te nga kerpa tu lemba kani ka por bagi nong mikmat jong iru kindan lang ka jingkitli kidan abut di MLA bat gempi berenpuram longong ini ha harpo tu kinyara dia kita ke ambulan ngabu ka cingkemen tengkat ka jing ngeskam ha utrai kenrat bau harpo lese nginam dan sup dia ka covid hat hendai bat ngim song don kamsu itu ambulans kumbang ini mentaba baro ki snong ru ni ki ambulans bat nakal yang sarkar ru dang hakini kisah menghadap kala pelak aksan teliti ambulans hapo kajela ka juni telese ka ditang gani ke puan ka bakim ka bagi pajba ngong susnong jungi dan kinong kendong